Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Nyong tekaman ning nyong Kang. Gawa cerita sing jan mandan-mandan medeni iki ya. Medeni kepriwe? Jajal kaya ngapa ceritane yo. Tadi nyong gue ceritane duwe kanca Kang. Jenengane Kating. Nah, kayak jenengan Iwak ya. Lagi cita-citanya Kating gue adalah seorang petani, Kang. Petani tapi sukses pisan. Si jeneng petani kadang-kadang uripe nang desa ya. Uripe nang desa dadi orang ngerti teknologi apapun juga. Wong ya wis mandan tua lah, yo umur-umur 40 tahun. Nah, si Kating ge cerita-ceritanya profesinya petani, Kang. Petani. Titi mangsane panen, jeprah duite, Kang. Takar kondong kayane gue. Duite ya, nah kedele panen ya. Budin ngenanu panen wis. Melasdane mubah kaya sing gawe gaplek barang, weh. Anake, Kang, kerjane nang luar negeri kabeh wong telu gue. Tohir, Warto karo Jiman. Karena anaknya pada kerja nang luar negeri, dheweke ora duwe telepon ngumah, akhirnya kepengen duwe handphone, weh. Nang desane ora ana handphone, lunga maring kota. Ya wis iki jajal entutna bae ge. Si Kating udah arep golek handphone maring di jajal. Tapi lu pada ngentut nak Kating pada gawa sangu dewek. Ya, yo. Assalamualaikum. Buka kelamane. Buka kowe. Sing gawe mandi ya. Ki masih tak apa keko? Sudah cukup putut-putut kau rekaman ngene. Yang takon. Takon apa? Ki toko HP apa garasi mobil? Rika maca nang ngarep bok ya. Ana tulisan kang gombal. Gue sing tulisane counter HP Kang macane Kang. Kene bakul HP, bakul handphone, mbok ora ngerti. Dadi itu garasi mobil. Rika hari maca di benar aja. Ada sok merek bae kaya kuwe gane lah jan. Tadi bakul HP ki ya. Bakul HP. Dika basi ngono patut, lah wong ngasih uput-uput dari mari ngene, esi tutup Kang. Ya pantes bayang dari kanganane garasi mobil kena esi tutupan. Tadi bakul HP ki ya. Bakul HP. Tuku HP-ne nyong. Dia urung buka Kang. Buka. Siki, butuh duit apa ora? Esi jam 5 esuk Kang. Butuh duit apa ora ki? Oh, pancen Rika medokno sing nyong panjen Rika. Wis gagan mlebu. Ha, iku butuh duit mbok lah jan. Arep tuku HP model apa Kang? Sing paling apik? Rega pira? 10 juta. Katanya sangar temen gajane tuku HP na 10 juta. Si mandananu lah kamu kemarin ini bisa andalan ini kata koloran gane. Wong kelambine dhewe kaya nu pegawai negeri. Atau tulisannya korpri kan desa Kang tingguni Kang. Oh, sama-sama. Seperti nyong pengen tuku HP. Regane paling larang lah. 10 juta ya kena 20 juta ya tak layani nang nyong. Kang, nyong ya tuh HP-ne HP larang-larangnya kayak 2 juta Kang. Orang ngasih 10 juta ora lah. Lah kepriwe kau ya jadi bakul? Niat apa ora ko? Ada tanggung-tanggungnya gue luar jadi bakul lo. Apa-apa sih ngana ya? Dari payu. Lagi Rika maringnya tujuannya tuku HP. Apa harus ngelak-ngelak dagangannya bong? Tuku HP. Nyong anaknya juga kayak truk 2 juta wis. 2 juta? 2 juta. Orang bisa kurang? Astagfirullahaladzim, mau ngomongin dari 10 juta, tekan 2 juta sih kenyang. Lah ya bang nabang tuku patutnya yang ngenyang, ngeroli denyang ya kebangetan. 2 juta baik. Ya wes, 2 juta ke ya. 2 juta. Tapi ke HP bisa gue nelpon apa ora? Walah, ya bisa ya, Jan. Pancen gawe odol kok karepet pancen ngene kowe. Wis jenenge HP ya bisa nggo nelpon ya. Maksudnya ki wis karo kartune apa urung? Oh, kartune. Kartune. Ya durung. Kartune tuku maning. Bayar maning. Pira? 15.000 yana, 30.000 yana, 1.000 yana, garine lirik ke karepe lah. Loh, mau nanya bari pada main kartu dari tuku kartu benu 5.000-an kok malah 200-an. Kuwi kartu remi Kang, kartu domino, ki kartu handphone lho. Aduh Jan. Wis paling murah bae pira lah? 15.000. 15.000. Ya. Ya wis. Bayar bae nanya nih. Wis ODP. Rika mana diri Kak? Ki kartu dus barang kartu Kang. Ki menyesuaikan dengan lokasi lho, menyesuaikan dengan tempat lho. Maksudnya? Ya pokoknya nak tempat-tempat tertentu kayak kadang-kadang sinyalnya warna Kang. Pokoknya gue ya. Iya, Rika mana dikit. Blagong. Mau blagong. Nak blagong ya, nak kartu gue ya. Nak ana orang sinyal Kang. Oh tadi anggar ngaku kartu kiye, orang na sinyalnya nang nyong. Oh nana. Oh ngor kayak gue ya wis. Sinyalnya bayar kan kami pira. Oh ala Kang, nemen banget pancen yakin. Mau sinyal kok dikukur Jan. Mau malaikat berat gol.
Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Kecurahan perasaan dan humor.